Pai ni pioneer kep ani pen interstate sang ti kasalon kang hap. Tuwar nang salam le pulote pariwartan na sarkar tumki vote kilong jepan ning cepat henang ni. Harong lang do arat. Manja kamurai bialong Karbi long news portal atum maikang ni. Kardom kat news birta than bang nili junali timungpi non birta ang ton pen arjuik tha. Non COVID-19 apura hut interstate mate Dimapur Manipur anat sang ti kasalon pon pedet jiaphan Karbi long autonomous council pen Sen Mahorder and Supplier Association atumaphan arni hot happy naphan kangkir nang ji puhukum kipia teng pensi pai ni phain ner cap arni pen arni hot happy pen sang ti pon abang ing hapon lo non barla mate arve ki jang ka chipin me pina pora ho drongar lo ka chelinga tor anchot kalisi towar pi National Highway 36 lapen National Highway 39 stame sang ti pon vera joini pinang anak ke heno lapen kana hong dolo la sonsi langroi langjeng tame sang ti purben longle kangrai angring thepik a joini kadoka ve lang ponsi Karbi autonomous council pen arni hot happy na phan sang ti pon ington nang ji po joini pinia penamatsi National Highway 36 National Highway 39 na pen dhansri atwara bangke ki ponong le det jia phansi hukum pipon det lopusi manja long kido SMS sa hemalong pirang kia mailong ki phapona hut SMS me pu kangjang terang na pen ongchon bang rasan timunga tumpen pangtak pon ai ke palido aso joine si Ministry of Home Affairs pen kiching COVID-19 lockdown aputhak do der office mini tumhan permission nang pilo je sangki bangke nang tum claim tami seta nono bang elason lo je Nagaland se tami Dimapur se tami ban Nagaland ang tangki se tami COVID-19 bang khaipi dage tum Assam long talo lapen ako Nagaland dam lapen jasemet sang tie bangke tum interstate dam nang kok Nagaland Dimapur dam nang kok lapen hadak pen driver tum bang di helmet tum bang di gari motor kolo bang ne ketes tang ne ketes ni ani bang si kapre ka motor ke wang tu sila soa kini avur COVID-19 avur Karbi ang long tanon itum non mat ke an ila tetamu la sona por nang mandet tahai itum thang ji ku dekhe la si la so ar pu ni tum kideng pen je isibak ni tum ta sarkar pan bat la pen rat pan cherabu thegi meni pusi la Karbi ang long autonomous council pen sang ki jor ki pon Nagaland kang aso ini ko nai ko alama puthak itum chekroi dun lo Bangso may long perang ke Kroll Committee Member Jackson Kramsa, Premson Kiling, Joning T, Thangsom Teron, Gulab Robin Tiso, Lapen Pawan Pangcho Tumta, Tongdut. West Karbi long Amri constituency ki parlo Swaya Hawar pen Sapali Lapen Tipali, Maulen pen Krongput Kacheleng Atwar long Rat Atum Kedam Kewang Kijoy Kijia Panpura, Cek Adolong Tak Kaselama Birta Nonjong Perang ke Panche lang Ratane pen Birta nang Pele. Swaya Hawar Sapali Lapen Tipali Maulen Kachilenga Tuar ke Birik Hansu Pendanglok Prekjam Athesiri Kachojor Cholangapan Kaiki Kachilenga Tuarlo Labangso Tuar laki Rong Premia Rong Adatatum Achithe Arilo Maulen Arlong Luri Thaulo Amsobra Sikda Makha Puduri Makha Amsar Isa Swai Sarpan Khunji Simli Khunji Tipali Lapen Sapalia Rong Hai Huhenlo Labangso Tuwar Laki Nonjong Tuwar Kali Kidam Tangan Ningkan Pokep Susia Prang Penlo Sirana Tumpen Kachini Labangso Kachilenga Tuwar Long Rong Krehinia Rong Arada Tum Tangka Churumusi Cek Nam Tampen Dolong Kaslama Sai Deng Ponlo Cek pen tolong kaselama long kidununi atumapan ki boycott anta claim pon na pen kachibohong anta dolo athe sarkar pen la ananingkan penta kilang pangkri pen chenglok kaprek ason pathe bomlo local MSC apan anta mi langso dolong alam panilo puta dolong kaselama timalong arling kisaratu pen pirang ke tumapan than pachini don itu malah public pen si mene tangkarung cirung bom claim bom lesi Nitum nengkoi dadu an council asor 2% nitum matha the pusi nitum ta nengoi lak lo lasi non efranga bangke pine election pusta aprang nitupan pine ison ba claim un ason te chok par pusi nitum chuning rilo an kitang tang an kana son
mane election aprang ke wangji an wa claim people pu an election tang lo te la tum claim kle la se ting bup titi la se la sona bang ke hino ba kertang ba claim nang nei pusi public pen tapu stan lo la se non kitang tangan ke pini son son itum pangrum lo don farufli bag don itum dak nan tum singa ba don ka slam nen kan teren tum slam an se la suat toar ke wang ke o kol ni tum la hawar ba read hidi pine bana hansu arpe claim tu na kali dak soy marchong asor ta wang mo halat bom tipeli sapali main road shortcut lo an la suwa road ta nengkan kon pen ta la ta sanction du an sanction pusta la claim that la seni tum pidu ma la hai chini ne council asor pan la si non kethe kiding tum pan chuning ri lo e phrang pan ang tum lang asante chok par pusin tum chuning ri lo ani tum non rat kiduan ta ni tum chengwai lin lo an jongsela son aprang prang ni tumla khobor bertata piune pilong le se penengan pilong lo an nengarong lo la se pini pen ke khithe kiding tumpan matha yi pusini tumda mane neng khithe lo an eprang bang ke khitang tang son silam nang ne ba claim nang ne non la pudam nang maulen la suwa maulen pen road pen ha tipelia road shortcut lo la peneng son ko lang khithe du an kalwarta hinu dak lo an pen ahut ke mane silong asarta lang thuang titi lasur ke nituma don da pon det titi lasur ke nitum da aku pini son selam po an iruapi lang pon det po lason son sa kitsung son ta du lasua dem ke rap nai por lo council sorta nitum da Indian citizen right du nitum da kelong nai pidu se nitum ban matha thei puse public ke Team Karbi long asong jalin tuliram rong hang pen kaning jever all round development la pen work culture puthake digital India pinak potsi rong so rong bot asor anta chini peme bonta pini towarnang salam le pulote pariwartan asor karatum ke vote kilong jia phan ning chipathe nang ni pura rong arata tumpen aning ki pungalam the ning je khuta tumta dolang tangte konat ahawar arata tumsi bang solam kaning jema langdam sina Laki Socheng constituency ki parlo harlong langdo rongkor langmet lapen birik long tar adat arni wang pen rap kachelat atowarlo bangso towar borpu NEC atowar pen kilometer pribag doji bonta kumentu pen lone sita thangnat harlong thok priyan ta cabinet ajok barla chala porlote bangso ahawar arata tumki mikri meklang pensi aninkan wangta kapun bom Sorkar ke wang bom lo dam bom lo la pen nang chilar bom lo bota bangso towar ke non puta kachilar dunji aphan kache char dam avelang pusi hawar adat tumpen aning duk alam chepaklang aning kanwang sitame hawar adat kur paksi PWD towar salok bom lo towar ke panasai ke claim padupon bom lo kachini duna tengke labangso towar akele kaheno parpik ajok pining surihini reng ko aning kana bangke chiklo jonni ke lem sa sang sitame bangso hawar adat along palidamun ete lopusi chini dun lasirat atum kang cirkelang itpen ke joknang ji pura apong sang kiroi agari kacheleng unji aphan rat kur paksi tuar kasalok asai claim pon nang koklo lapo ana pisitame jakhong chiklota lem so sang rong an palidamun edet ajok rong arata tum jibu krok neng arbiter silun sitame borpua rong along wang nang koklo pusi chini dun lahaya ki sung ki ponanga jok halada arata tum aning ki pungalam the lapuson henlo tang ke cak ason an panta nili tum tapi pleng don lo ate ke dam tang an bang ke nang li tum vut nang ke pi mat nang ka pe hai don nang ka che song don nang ke rap don ka ve pe na yok siga duk vet nang ke tang re ason do kok lo pusin nang pulo apa si non ke dam tang bang ka ni tum rat hur pak pan alang li tum la non ka cari bom asor kar ban pe hai don det lo pe hai don det pi bang ke alang li tum man ke lang bang ve krang son do tu ko ama si non bang ke dam tang ka ki liu na melo pusi ci purong lo la ni li tum halong lang do hawara so ke ni ate la non foi election na bang ke nili tum sarkar phane hoklo bonun e a polling station la pan kaduk we duty alang litum chewang li mene sita mene tum bhut ki yok dunji phane bang ke akha khepin lo la bang ke apora tari ke nang hota mi ta nili tum pite khelo la poson nili tum hane ke chong sui do ko apor ke rong wang we dalo mari tum la to war ka hen no yok pen ma hedi rong ta wang we buli tum la rong sor si jong hor ko nang ko ini khara pen bosta pen ini a thang ason kon ko char chong kon ko le se ha bo chang ko amren dam ta sana kha par phang ko nang ko hamren yo la puson si suli bom itu Velo nili tunggala pinde peju ya ipen pak char chong pondet po si hang so de sita celar pon bom dam bom
dos rokra la pulu balem chot kai ta dam nang kok lo pe ni tung pe la bangso pininon je thanang kok la so towar ke aprang e sarkar hut nang hurlo pen la so pen boroi amasi party je kak dak lo la pen so pen na thi ke Congress government da wang lo la pen piniani BJP government da wang lo setame la so atowar non antame nitum harong lang do arara phan nang pangwe krang nang kelang pangwe krang yok nitum min rut bate kenang so atowar pen na posi long kam long hat ke dam min rut pen na posi nitum chingwai si nitum rat pen idon nut piniani ga dak towar ke klem ka sapha la pen hereme me towar penak ligbor akhir do piglo na masini tum lahai rat pen si tum klem pon lo jok la se la sa towar jo se rusing teron alang hi la sot towar jo sin nit ma phanang lang po son te kar piang lo asor ke boy tum do amasti ka George chulang an ke jasu akyai ke yi son ti ning je bathe ta oi ame thangang nya sukian ke puriwarton lo tame rong rubar lo bang ke thang ta vedel lo so thek dum long lo ama sinili tu me ke bahera ason siman de lo alang tu masuki long li de lo ama sino anda kacing thur mate puriwarton nang thek bang thang ta vedel lo nang Amasino na bangke next sa bangke ning thelo alang li karbiang long are cholo na sialang li ning kemi lapen kira paket hi thek dunong ulo ni so long sitame jara long sitame megreng lor pen sitat thek dunong lo kirap thiu alang li tuliram long hang alang li si la ta ne karbiang long lo puchema thapen ni tuma pir theta nang lang ponason te mate la bangso towar kado we don tina phan piu ason le pipe sitame la kenang sot to arabang nang pipo na sonte alang li phanta churoji pen alang li kaya mata chethe pading na dam ta la amat hamren le dam ta towar ke la hello harlong lang do ni tum bodi la rapias lo ben pu bor puan ke bo thalang suta la hello amasi ni tum ke se kun e jat pu sitame la hello amat ining theklong lo ke dam tang election for vut kerek a meeting ke wang hut ake hai rup sing teron pen kan nge pon ni tum hanang ke chak pot me lang la pen to wa po bang ke amasi anong piyunu ka tang non ke dam tang la rong bong bang ke la nil tum rong lu china nam bang ke kilometer hinia na to wa asap ka pe me aje phan tu ni pi amasi la bang so to wa setame ka chi pe pleng ye phan ni tum ka chuning ri o la ke klem mo makam ta tang te do lang ma petang igedalo petang ta ke rong sirke dang di tuma hawar bang rong sirkep la pen ke rong kor lang parpan lang met santar ke thom santar pi to war lo la ala la pen ke la election la hulo te hadi ang thi tum bani tum ke than ki pu ke nang pe hai du non la pen to war nang tiar pipo la pen dak develop akam ni tum nang klem pipo pu pen thekong le pin la ke pin le war la puma levar ta karilo mothe rong afana kerap ka we ong sini tum ke methang atwar me lang towar nai pu sini tum ke methang kam chitin sini tum ke claim nang kok lo sarkar pa kerap ka we ong si do ming tum do kole tang ke towar ni pino ni tum apa ni tum ka nang ki ka hello yo sini pipe bulote abang kan ni tum hot pi kon ka chalo National Food Security Act arona tengpen jasimet ke boydet mate BPL hemtun rongkhang constituency arat do anaphan ration card ke ronpon pini porphai krehini apor rongkhang constituency ke parlo angkang boardhoi committee hemalong ke boydet mate BPL hemtun atum jasimet ration card ka ve tumaphan MP Horen Singh be ari tengpen ke ronpon labang solong rongkhang constituency BJP Mondor committee maipu bimorti mungla pen doan BJP Mondor committee claim damatuma phan karjo sai dengpon bangso sai long rongkhang constituency VDC chairman Denin Bordoloi Karbi customary law chairman Mensing Teron Mongor be rongkhang lem chairman Hanlok Rock lem chairman member terangatum chetong durinti normalong so porphan birtamu tonpik sena Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs.
Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo piputot birta along Wangtulo. West Karbi Anglong Amri Hawar Ulukunchi PHG subdivision along Mesen Lapen Ingtirjir Kijunalang Ave Krenglap. Aningkan pen piniani anta Ulukunchi PHG subdivision pen Kijunalang Ratatum Longdun Pamibang Welang. Ulukunchi PHG subdivision angkang Ratatum Mesen Lapen Ingtirjir Kijunalang non puanta Jundun Long Pameme. Athema langkang bob mate langkiwan adim an kahumrida mahut kitek damlong atengke jihiki et labajo. Lang sang setetlo ave kiruitu kasalam le ningkan dopik luputa hada achoka maratumpen pedam ke karju hut pachini. Ulukunchi PHC department or water source Ulukunchi manu itu water supply pura jeneke pani tu pabo lagisil teneka pani pua nai manu he ekane SDO sare koise mane source pani nai aji ami source ahisu pani tu amak saboloi karone ase ekane ami khudu jeneka pabolai lage raije teneka pabo lage hetu he ami onurodh koriso Ulukunchi area ji department of PWD hok block hari department hok অফিসত পানী নাই ইয়াতো পানীটো নাই বুলি কৈছে সোর্সত তথাপি মানে আমি উলুকুঞ্জি গাঁৱত দেখা পাইছো এনে 24 ঘণ্টা পানীয়ে বাহিৰত এনে বৈ গৈ আছে আৰু এনেকা টেংকিটো ফুটা হৈ গল পানীটো বাহিৰত এনে উলাই গৈ আছে এলা কেকৰ সেকৰে কিবা কৰিলে তো পানীটো বাহিৰত গৈ আছে সেইকাৰণে হেবিলাকক ৰিপেয়াৰ কৰিলে ভাল হ'ব নেকি ডিপাৰ্টমেন্টে লব নেকি বুলি আমি অনুৰোধ আকৌ কৰিছো Ulukunchi rong aro setami lang kepang pen athai tami kahino et pen lang kili thap pen na hok etlo ihin ke lang kilong li hangjola pen ihin anathuki lang kili thap lok ta phirang ke atum thekdam long la sirat aphan lang ke pelong jiaphan SDO pen chenglok hada ke claim boma chokamar tum ki claim jiaphan aning hang heloma Karbi Anglong Autonomous Council PHSI kam kilang em Pradip Rongpi pen Amri Hawar long kido Ulukunchi PHC subdivision pen Mesen Kijunalang Ratatum kilong leya birta en bom lo maputa hada kido Ratatum pen Karju patupon pusi Perangke panche lang ratene pen birta nang pale Manja Kamur IB along Karbi Anglong along Pregjam a news portal atum mai ke pedopona birta nonjong perangke James Milik pen birta nang pale Karbi Anglong pen portal abirta Pregjam a channel pinang andolo bangso jok jakong kang tangmuchot TV channel atum abang portal atum aphan aning ke dok de alamta chipaklang atumta dolo laso joksi pai ni phai trok share ni is Karbi Anglong portal news ki paklang atum an manja kamur IPI hemalong chitong et pen lason apor hut kopi koson pen si portal news aphan ke pareng ver longji mapu aputhaksi pinibang so mai pha pen padopon nang koklo Robin Borua pen kachari pona maya long ke ong dung porter news along ke claim bang pu bang piatum chitong dun
Pini bang so maya long pen amat cithir klong alam raita deng pondet lo pen committee mata seng pondet pen amenta ir pondet lo. Chedon sar pen Karbi long online news association pusi amen ir pon lo. Bang so long ajak kiding anta mesen thir klong pen bang so porter news aji theke paning ver jia phan meipu arpu bagina deka lapen kongchon bang digonto mahanta alang lituma phansi la so maya long arpu pek pondet lo. Pini Karbi prime time ang kelapon sa kangton pekla dumit thakmi kurwang thu.